Para pamiyarsa maka sinarang sami wenten sane mangkin cerita kuno punika mangkin jagiangen dijang gegitang cerita yang mangkin cerita kunane punika mawe rare saking lontar pustaka interesane kuno gatiya mamoda elinga jala sane mangkin cerita sane kulit ditiang raino mangkin memurde linggo acalu kue dalam walet saking ceritane puniki kebawa sampai nakawit wenten sane mewasta tualen lan delong sane mangkin punika sane jagiangen ditiang mungkah gitene punika yang raris titiang ngaturang puja pengastudi wangan jali duwene Om Swastiastu Dumadi Aratu Sweja sangkaning sebas wecana ratu betara sugro pakulun susunan lureng kaya tiga sakti mangges weca ring sikian titiange london titiang ledang ratu betara sesuunan asun kedewar nugraha
pinaka nuntun pemargin titiang ngurit kita ring wong ini makin tiang juga apa basa apa jalan sakewanten lugrayan titiang nunas agung rena pengampura antu temang yadin basa basi tenyane kantun sane mewasta pepojolan aing ratu idadandre maka sinarang sami sane mangken lugrayan titiang jagi nyeritayang kawenten naririko ring suralayung yang tunggal madat pati dawak punika raris ring suralaya sane madag agung wantah sugro pakulun ide yang tunggal dia kawiran di raben ida raris ide yang tunggal madue rabi sane ayu pisan mopo sengan Dewi Wirandi kalintang asih subakti raris Dewi Wirandi punika kalintang asih tur subakti ring ide yang tunggal sampun suwe laki rabi ri sampune suwe raris ide yang tunggal merabian sapunika raris sapunapi indik pemargin idene nanging madue senu ya diasen sampun suwe ide merabian nanging asiki ide nenten madue pinake oke ajen ida eyang awana
ide yang tunggal medoyaji mepesengan sugro pakulun ide yang wenang mapita kala asiki raris ide yang wenang mica yang minakadi taluk abungku ide yang tunggal pindah ke paican ide ring nana itu nih kalau punika kapiara becek pisan oleh ide yang tunggal kesarengin rabin ideneng reng sampone bano mayo Katritering sampune rauh pinake panumayu sapuna piraris pemargeneng Banja adalo Aniaka Katrikasane mangkin bencara restalu paican ide yang wenang punika Sakit amat Ia putra Wosan punika resampune benca minakati taluhe punika haris embas putra diambilnya Sakit kulit kalau raris ane mbah saking kulit taluhe punika wenten sane mawit saking kulit taluh yang antaga mapa pase sane saking kulit taluhe punika meparap ide yang antaku selanturnya raris wenten raris sane mbah saking putih taluhe amat kita yang ismayo
sane emas saking putih taluh punika meparap ide yang ismail saking kuning taluh rumaris malisiki sane ketiga sane emas saking kuning taluh punika tempat sunung maparap yang pemanin mayong Dewa ratu aku sane emas saking kuning taluh punika boya jatiyo meparap yang manik mayo